Chage kairitu kamukora mangu mwena wa Naikuru. Ni kwa kisamaria na kairitu kahana nyanya iganjo. Yes. Kabeive. Nake Johnny jagi tono murume tarume ari agiri. Aikira kona gagaciarirwo gicagi giake. Kia theri. Agicira reke jikie muhwa. Itondo kumacia ronda racimania na mundurume ongi. Edi akana akahajiri ndongi gaka ni gacirange. Na nikagira muno. Yes. Gaka ni kega ka mundu etirizie nako. No akiriganirwo atiriri. Ngenda thiri. Ndiri agaki. Mumitegi. Na ukiona vyaelea ujue vimeudwa sana. Yes, na hasira ya mukisi. Furaha ya mvuvi. Furaha ya kuguru. Ero gwala. Yes. Maono macho mothe akiriganirwo. Johnny Jage. Yes. And men will never land. Yeah, na didagi kwiro go they will never land. Yes, reu ni merirwa maria toigire mokaga ki? Thutha ini. Merirwa ukembe ukiuria ru kagwathire atia. Yes. Kagwa ikarire atia. Itondo gwe niguo gwikoragwo. This is life. Yeah, this is life na ugindwambagia. Acha ugindwambia. Ndwambagia tondu utakiwe mundu tarigure weaza mane na kaire tu ndani akona gekega ri. Ona gutiro thoma na riene. Yes. Kwa arume ni magerete. Kwa arume na baira egikorwa tirigere kuniria nini. Yes. Ona kwi mahonokete ni undu wa experiences icio. Yoga niende gire nyende Kristo. Tondu ni ucio muruta kaya ni kundu mandu magaigiri mata. Koraria ta itheru ni gutha koratheka. Experience. Ni irima andu maga. Niye ndagetigeti hanini ugo nginya nie ndaugite kuthie horithia kana nie nderuta muoyo ni undu wake ni undu uria maundu magikoragwo na no wega ringi na ringi heragwo you take a step back. Yes. And think no ri tutiotaga uguo aca tutiotaga taru no no we amenye wikarania na muthoni guku. There is nothing. No mundu ungioka ari ona marigitari taru matuona guku na andu na aria tuona moka ukiona mundu ucio na arora mwana ucio muno. Ithiro gwara ukolele ciuria no ndangimuria no ni arakira ngari gwatiriri gaka gari gagicagi kiriko kagiro no ni akejuria riko mundu no akairo no gakiro kwa no agirirwo na ndege gitiro kwiro no kiaria no riu we ni uramenya leo kare ka mundu etware arumeni mapokirira no tithia riu bi undu ngigwa ati no taru ni ukenjuria ngukwira mwega ni ndi uru utika kauru akiana kamwe njui ucio ni mundu meri uri harisi. Yes. Tare ma cie ndi undu wake njui muru mundu mecia agakira kaiga atiriri na akiri ciake na kaya thuri acio mareri ni akigui maikaranagia na muiko ucio na matimwaragiria au kakaoya na bala makabiria matoktok kuma gukaigua ndarihagira program ndoka gukuringi ugariga watiriri athireko eko rivarivwo hii dunia ina nini akorona karivarivwo atigwo nginya onaki mundu wekwira atiri muiki ti muiki mwega we na riu by the way you know the most unfortunate thing yes ndi ati riu uguo mena ka lifestyle, they have a lifestyle. Yes. Ati thaa ici gukicemania na mundu o gucemania tu na ni mwacenjania namba angikorwo ukihura ciumia igiri ukorwo utamutumiire kindu ndakuyagira thimu aca ndagikwera thimu ringi aca ni uguo ni ararigo kawe mundu mwana ndoe muhikini abataire kurorwo ano ni bwarigagwo abataire gutume na kurorwo ati kumuhurira thimu ugati mimi ni entertain tu ati tukwe tunaongea nini tunaongelelea nini si mwanaume nafaa kujali maslahi ya demu na style aniangalie na kuniangalia siku ati kunipigia masimu ma video call anashinda akikuuliza ati uko how hey how are you what is how are you zaida watu wengine wananunua mavitu za basi huko magari na wewe what is how are you unajaza inbox badala ya kujaza mpesa account ndio hali unaolerwa guali akate hotete kagera wa lazima ujiangalie sana ti kwega riu thaa ici aca na ni uguthiururukio wega wega
wagicoka wakina mari na no aigua riu haha ni kwanja ni miena yeri yes na ndakwiria ngikwira ona riu by the way andu mena mibango mingi na mbeca ni irabatarania muno mbeca ni irabatarania na irethwo na miena yothe koguo kuria kwina otingiaru lazima akaya kiangalia na ne otindika na igua nduratindikika ri akeherera reke kwi ngari ikoragwo kana tugio na mibara tari unginengerwo mubara no coke mundu akunengera rutungu ongienda ki mubara arabu rutungu ata korona honge cia ruo ngitia rengirwo wega wagithindika rutungu rwangihera mubara na mwana waikia mone kurukuru oka utegeria rutungu urathie na ruo guo rutungu ritinda hau na ruo ni rwaira uriku azana nae Nige, you have to know, you also need to treat them. Yes. Nduge mwana wende ati utindage nake ukumuragia how are you? How are you rende kuga atia? Yes. You have to treat them. Yes, tondu nwewe katia. Wa mwetha. Na hiki ne investment. Yes. For future. Of course. Arumera ma invested ona ria kugituka ni kwa mapio mathia go thimu-ini. Paru ni investment. Agati scroll. No scroll. Kiri investment. Aigu amudo ikura. Igiambia ndige kinya si. Arabu. Kuria invested. Kita shares. Yes. Tondu ni kambuni. Na kire na andu aingi. Igitiguo. Yes. Macia holder. Ndiwe o mundu agiraga dividend yake ririenda. Amwetaga ogera dividend yaku area ure ndokere kendo ndokiaretie no hai urati no hai how was your day good morning ulikula lunch na kesa imo kone kumuria atiriri kuna KFC kwa hapo karibu anaambia au hakuna karibu hapa mahali niko hakuna iko karibu but tunaweza tumia ile itakuwa tiregoragwo delivery yes ni sawa ukamwira etie yes itisha akakwira imekuja 960 no nipe hiyo till no anyita 960 ndio nipe hiyo till hapana kwa nini na mimi kwa nini nimeacha juma 960 ukamugotha ngocigana ukamugotha ngoigiri nayo ni raji ru ni raji yes we ndio umejipeleka pale na nikiona hivyo tuikara akora yutuka ona tutiroraga ukaroro ona kinduka tondu riri ndungihota ugakorwo busy thimu-ini ugakorwo wi busy no tondu riu we niwe wi hori mwana ucio we na mukenie yes tondu wa rucio there is always tomorrow yes tariwo no ngiuma guku uthie kundu ta China ri no korwo ni wari na ka investment gathire na kuu ri no wakwira ati ndungithie huruke wega na kuu riu ninge kundu ngithie ninge kwambiria gwetherera atiriri no kumwira mundu kamwira ati wanjirie ndi kundu gwitagwo Gwanzu ikoni hai ikoni sasa akora China ti Nairobi ati weciria ati uko ati no nginya unyone kana Dubai kana na Tanzania yes Pero kuona ona utathiete nja waitoka ona ha Mombasa no wagia na ka business trip kana kaundu karagutwarana ku wiki imwe ona ri muru ni ukuguthuka coka aiko ya investment ya ndwari hai asa utie wakuna marita kupeleka bwana yes yoko wako werwo thimu not for what yes for what you are wasting your time yes matirenda conversation asa yes tondu utira kindu kinene gya kwaririria na investment yes no karora by the way ona anake kono makwire ona tha ici ona maracoka kuria maumite tona guko mbere ni kurahiuha muno macoka makora ni meke herugiri rwikiritwo ni athuri aya akuru wakendo na mbia wakendo na pesa araga baragia waka ndona noti ya ngiri na unduka ni macoka na kuria maumite Saitani handu atuikaneirie na ndirona taraharekia kani haramuka wega muno athuri aya akuru ndaiguire akimwaro agathirwo akiuga atiriri handu ha airetu mathi makahoe kiria ri kirira kuma kuria athuri acio akuru ri mahoya wendo maratuika wendo wao agia okay sawa andu ni ithuĩ athuri acio akuru ni ithuĩ
Ole tu ita vijana barubaru. Kawa ule kaga gwita atia. Mzai. Gitoero. Mzai. Kamzai kari kuga atia. Muthuri mukuru. Exactly. Yeah. Safi basi. Asante ni mitambo ile yake